okurugirira hari polisi Isingiro emishango yo kutoroboza tekagarukaga nyuma mu myaka 2 hingwire ikorekane gumane yongera bamwe baziri no banga kuzombebembezi kandi emishango eje bagihendera kitaka kandi kintu kisiga abana barukuhambwa batine buringaniza zinabadde ukwengera misango gya development obejo bulisamanyi mu Isingiro era nga polisi tugezezaako okulaba nga tukola buli kisoboka okubanga emisango gino gikendeerera ddala mu Isingiro naye ng'obuzibu bwe tusanga nti abazadde benyigidde nnyo mu kubeera nga bayambako baseedubuto okwenyigira emize gino egy'okulusanya abaana osinga n'omuzadde nga awaddeyo omwana we wa myaka 13, 14, 15 mu bufumbo olwokuba bamulente nga 3 nnya n'embuzi nga 2 n'obusente obutali n'atunda omwana we bwati ne bakwesa omwana we. Ofisi y'enshonga z'amakomo district y'Isingiro negira ngu bamumbazire no bakoresa abashija barukuhamba abana babo okubihaho empiha kandi bamwe no bakireba abana babo babeshiki nko burugo bwa sente ababimbezi n'abashinzwe kuba basapotinga abana aba ubundi tukoze ikintu kwa dukora ahabo kuba emishango nyamwingi nebaho mu community konka tuba kugigamba abebembezi bito mbyanga baletera bahabara abantu kuramuzana bakikirizana kitaka ngo enshonga zitazo mukoti enshonga zitakayongerayo hato shangano bakubaganya umuzire w'umushi ngo ibintu bavumare kitaka rero bamushashura kasente mwe n'umuzire habwo bworo n'ubundi bwere mwabweka arebe sente areba miliyoni arebe mitwara 5 ubundi no kurengamu areba zaba nyinshi tutayayireho mutabona kanso yabo gango kandi okutugwira handagane yo muzire yabire naramuza na chamba bwanyuma yo kwamba umuhara w'imyaka 14 akamutweka bwe tusingana omuntu yeno omukulembeze nga yenyigidde mu abazadna nga yenyigidde wamu n'oyo asobeza ku mwana wamu n'abazadde b'oyo mwana gwe basobezaako ne tubasanga nga baagala okumaliriza ebintu eyo mu mayumba gabo wamu erosizaako abantu bonna tubakwata era tubavunaana ekyokulabirako waliwo olusiwa n'omu yali amaliriza omusango gwa development ng'abuzizza n'omuvubuka eyasobya ku mwana twamuvunaana bulungi nnyo mpaka bwe yatuyambako ate okubeera ng'anoonya omu eyasobya ku mwana tumukwata era kati essaawa eno ali mu kooti. Twaza kureba abantu reports tugira ku rugo mu byaro omu magomboro kuruga hasi development egira hari vehicle munonga konga tushangire eriyo neretwa ebintu bingi icyo kubanza ni domestic violence imihonano yo maka abazire nibagenda barwana bagira ubutikiriza no maka ushanga umucyara yayangana ubundi umucyara niwe yabariyo nareberera abana na niba bapatanise hamwe umushija kigenda yazo mu marwa ubwana busigara umukabwonka abana basigarana barunda survival bahindira bagira y'ubushambani kandi bakire bato because nka 2020 omwaka gwa 2020 gwonka urugo kwa kashaka okuturokinga kuko kwikumeneye tukashanga abana mitwara 3 mu Uganda batwiri 340 almost in half Isingiro y'abantu mwana records konka of course cyane kibi aba batwekere tuko kubagabo ibyo atandikira mu kasheshe nuboreka ishi abatwekere konga tukoreka aba batwekere bahi kandi bakakorwaki hina bazira babana babo bahambirwe kandi ibi nivyo batuganirire baza kuragura nibo banza bakucebera byo kucebera ntiko kubuca umusigo kiti ntino bacuma kandi kuko babuye umusumari ntino baguma ikiri cyo cyone kaza babone kuragura aho yangira atubitu atubampanda Esto que tiene una cuota en que puede ser sensible, puede ser sensible. No, porque atubishi atompa mbira tumuhirwe. Kumba ndia onchoni nchoze mbachika nkibiri hati nyochora ane hati mama tuwa hati izore internet hati izore inina bemiza hata hompare ngabo zakutandukanye ingaruka hato niho pese yiza ikorire mukonati ati mama ati bampanga ekero kushasha no kugira ngo benje mu bahambi nushanga barwira akakoko ka sirimu tuganireho n'abamumbi cy'abahambirwe
mbwenu hurikirize mbozi yabo nanyarukanga namusuka yanyarukanga nakota yakurumu sakayiza kunkurumu yantamkumanu yakangire yampamba akantakurana n'ekitete n'empare yange yataku twakiri kwa apolisi bareba imbere z'umwana n'ingo gwarumwe bagumizamo banyohereza kunizira aho niho bategereje omushiija bakagira ngo omushiija arwiye hona hariho kwetumbwitwa ngu polisi obumwenere kuraba arikutoroboza na munonga biinaho akasente n'obupolisi erikubyehakana omu kwezi kumwe kwonka emishango y'okuhamba eri hagati y'16 na 20 niyo erikuhandiikwa okurugirira hari ofisi y'abaana n'enshonga z'amaka gasha kwa Ruth Nwamanya.